Ngiyabingelela ngiyanamukela bakwethu ehlelweni lethu lezindaba e-SP Media TV. Lo nimekelelayo-ke uSiphumelelo wakaMbhele phasi le emzimkhulu bakwethu. Namhlanje indaba esiyitholayo la sithola indaba zokuthi indaba kaShwi noMtekhala isaqhubeka bakwethu ayikapheli ngoba kuyezwakala ukuthi kunokungazwisisani phakathi kwabo bobabini la udaba-ke olwenza ukuthi bangavisisani labalisa bobabini bakwethu la kutholakala ukuthi uMtekhala ufuna ukuthi basebenze kwinkampani yabo, ubuza ukuthi kanti inkampani yabo iyokwenzani njengoba besasebenza enkampanini yomuntu. Kanti-ke sikuthola bakwethu uShwi uphendule wathi akusizi ukuthi basebenze enkampanini yabo bengenalo ulwazi oluningi, abaqale bathole i-information ukuze bakwazi ukuthi baqhubeke nomsebenzi oright, basebenze kule manager abasebenza kuyona. Kanti uMtekhala akavumelani nalokho, yikona ekudala ukuthi kusuke ingxabano phakathi kwabo bobabini. Kanti bakwethu la ke watholakala ezikhathini ezidlulile ukuthi kuthiwa uMthandeni uye wagadla kuwo lamadoda omabini. Kanti uKhuzani uthi wake washo ukuthi uzobaxabanisa uMthandeni uShwi noMtekhala ngalento ayenzayo. Kanti-ke enkundleni zokuxhumana sekuyabonakala ukuthi abantu sebesola yena uMthandeni ngokuthi uyena wonke odale lolu dushe. Kanti-ke uMthandeni-ke lokho akagqizikakala ngoba lonto akayazi futhi uthi yena akahlangene nayo. Kanti iphephandaba alikuvezanga futhi lokho ukuthi uMthandeni uyena umsunguli wayo yonke lento. Bakwethu besikutholile namhlanje kuphela lana-ke singajabula nawe uze novu lwakho kuma-comment usitshele ukuthi wena ngalolu daba uzizwa kanjani.